Wadhiane gwenge mag Nyandwat maro kake okang' machielo kendo jodak ma Pora kod Lobongare kaunti ma Samburu gwenge eko maimbo mar Samburu ochako dhi kendo e ng'anyo ka giywak matamre gi nono kaluwore kod nek mar chief kaachiel kod jodak moko ariyo e gwenge makono. Jodak makono ywago achiedh nade ma osebedo ka giyudo kaluwore kod nok mar arita kwe ma ikelo kod jokuo jamni. Bende gidwaro mondo mi othich oko kum mar rem dhi oko kochakore sa 12 mar odhiambo nyaka sa 12 mar okinyi. Jodak ma Samburu koro dwaro mondo piny owacho chwal negi kata chwal lwetgi e chenro mar jiwo arita ma osebedo ka dhi nyime e gwenge makono. Ilichaguliwa na serikali ya Kenya juzi, hajamaliza wiki. Tumepoteza watoto, tumepoteza malambe, kila kitu tumepoteza. Siku hizi tunalala na mguu yako iko kiatu. Tunaambia serikali ya Kenya utusaidie, tumepatikana na mwisho ila sisi hatukii ni kabila gani. Ni kwamba sisi ni kama tumesaulika na serikali. Watu wote ambao wanaishi hapa mwisho hakuna sahi mwenye ako nyumbani. Juzi ndio huyo askari wamepigwa hapo. Tulifikiria labda serikali wakipigwa watatukuja kutuokoa. Saa hizi ndio huyo chief mwenyewe hakuwa na bunduki, anapigwa ya nini? Ndio hiyo watoto wetu wote tumepoteza hapa chini. Na tumesikia mambo inasemekana operation. Tangu hiyo operation ianze ni kama ndio hii maneno inaendelea zaidi. Minister mwenye alikuja juzi kutuambia vita itaisha. Tunataka atoke leo hii, atuangalie sisi wa Samburu hapo. Kama serikali imeshindwa kutuprotect sisi wa Samburu ya Poro, waseme ndio tujue kama ni mwisho wetu imefika. Hatujui, hatuoni serikali ni nani. Tunafahamiwa kutoka hapa chini. Waingie huko. Wateremuke huko chini. Waeke kafi huko chini. Na kuleta jeshi si mbaya kuleta jeshi, lakini wameleta kwa njia mbaya. Kwa sababu umekuja kufunga sisi mkono hivi. Ndio. Umetufunga mkono tusijilinde. Yes. Yaani unaweka na uendi huko chini. Nyakura mogero kama na